Kita start operasi bulan 9 2022. Betul-betul masa COVID lah, right after COVID, just a little bit. Alhamdulillah Banglo sekarang first kat sini, Raja Chulan. Nombor 2 dekat Elmina Shah Alam. Nombor 3 dekat IOI City Mall. Nombor 4 KLIA 2. Nama Banglo 289. Yang kelima Bangunan Sultan Abdul Samad, pejabat pos besar lama depan Taman Merdeka lah. Masa COVID kita tahu essential business, we have to go back to our essential business adalah makanan, tempat tinggal, pakaian. Bila kita 2 tahun dalam kurungan tu kan, ramai tak sempat balik kampung, ada kawan-kawan yang mak ayah dah meninggal, so kita terbawa kepada macam what if we can bring back the memories. Yang tu kita boleh membantu, macam of which they do not have to go back to kampung, dah tak ada kampung, jadi kita nak buat makanan tradisional, suasana kampung, cara masakan yang betul. Ikan-ikan kita, ikan dari Pahang, patin semua jelawat dari Pahang, kerai. Sebenarnya ikan kita ambil mana-mana, bahwa people cannot tell, but for us kita rasa macam menipu diri sendiri lah. If you want to give the best, bagi yang terbaik lah kepada orang makan. Signature kita adalah masak lemak lah. Udang, masak lemak, itik, ayam, sotong. Sotong tu ada telur itik kat dalam, yang kuning-kuning ni memang kita punya signature. Kita ada our own rumah salai. Kalau dekat Raja Chulan, from 7 pagi sampai 12 malam lah. Tapi kalau ada mall, dekat mall biasa ikut mall operating hours lah, pukul 10. Yang lain KLIA awal lah, KLIA dalam pukul 7. Sabtu Ahad pukul 8 kita start, sampai pukul 10. Weekend memang ramai lah. Weekend Sabtu Ahad memang ramai. Kita punya footfall, pengunjung kita dalam 1,300 hingga 1,500 orang setiap weekend. Kalau weekdays tu dalam 500, weekend tu lebih lah. Actually, you'll be surprised. Kita punya price per pack, kan, price per pack dalam RM30 saja. Kalau you pergi tempat lain, I don't have to mention the name lah, easily 70 lah. Because kita ni, kita konsep konon-kononnya macam fine dining, tapi bukan. Sebab tempat elok, jadi orang rasa takut, tapi sebenarnya bila datang murah. Makan tengah hari, biasa sebab kita per bowl kan, katalah you nak makan masak lemak, daging salai masak lemak kan, dalam 20 lebih je, campur air apa semua tu, 30 lebih sikit. Lepas tu sebab kita serve per bowl, so you know already, tengok portion banyak mana ni. Kita macam nak masak campur tapi more decent place lah. Tengok kawasan kita memang sesuai untuk daripada 2 orang, daripada duduk 2 orang, duduk seorang pun boleh, sampailah beratus orang lah. Because event, macam company event, we've got birthdays, ada orang buat yang bertunang ataupun before kahwin, yang majlis tu orang buat kat sini ya. So we are open for all sorts of events lah. Saya dengan rendah hati nak jemput semua orang datang ke Banglo 289 untuk menjamu selera kampung bersama teman-teman, keluarga, kawan-kawan, office mate, whatsoever, any kind of event, datanglah. Sebab susah nak dapat makanan tradisi sejati sekarang ni. Tapi kita kat tengah-tengah bandar.